अहानबदे यामना मरुइब अपडेट खरा कंगली पाकी मेरादगी लुखचरके चुराचंदपुर के एस खोमनम अमदि खोंगपिजंग अनिगी मरक्ता कुकी लाल होबसिंग नोंमै राउंड कया मरम कापथोरखरे ngasi ayuk pung tara ka makhai tegi numit yung pung tara gani thoi phau bagi manung de kuki kulai pai basing Churachandpur district ke hengle police station gi manung sanba es khomnam amadi khongpisang ani gi marak ta nongmai round kaya kap thrakre adum oina mak miyoi amata asok apan amata yauki balaite hairi pause asina phangu pau gi matung ina de es khomnam amadi Kaungpisang ki area da Assam Rifles ki kangbu sangsil bu matam da mafum adu da mangzona leiramba ko ki lal hulub UKNA gi lan missing na makhoi lei haina khanghalak ki baga loina na nong mai kap thora ki ba oigani haina thajanari thodok adu thokra matung da AR amadi police ki kangbu na thodok tokpam gi akoi ba mafum sing da operation satakre hairi makha ta ba pau hojik pau gi oina presna phangba ngamdri hairi aduga mathangi update asina ngasi nongmai pikhalak bagi aroiba numit asida su tongan police station da sing da nongmai yaung no polam kaya pikat na rakrai manipuri governor na nongmai kusin na bagi pikiba matam ngasi master ta loire ngarang tongan ba nongmai kuntra ga nithoi amadi lan gi masa singa mari leina ba police station sing da kusin na kre hairi ngarang phawra tongan ba nongmai sanipan ge yangkhai ga nipan surrender tawra kre hairi police ki paun hai ngarang Churachandpur police station kangpokpi district ki Saikul police station Imphal East district ki Lamlai PS Irilbung PS tare Twba MR khaboi soi hangang police station amadi Porompat police station da kulai sing adu kusin na rakibani hairi panba yabadi apiba matam gi manung da kulai kusin na sing gi manung da logi oi action amata lokoi kari gumba ngasi master ki pung mari phaw da kulai kusin na raktrabadi operation sa taduna security da gi lut tawki ba kulai sing amadi illegal oina sin na riba sing phagat kani haina governor Ajay Kumar Balana pongdo kiba laikrabani amarom da taruk suba IRB commandant ki thawpuri ba Dr S Ibom Sana sing amasung ha kitim da sungasi kulai kaya kusin rakra hari kusin rakra kulai sing adu de magazine kona na SLR ama 0.303 LMG magazine ani 0.303 ge light brown kuni thoi 7.62 ge 51 mm light brown tara detonator fuse mari lethal bomb ama detonator yaw da Chinese hand grenade ama 7.62 into 39 mm ge empty case tara ga mathoi ballistic cartridge ama point kuntrag ni pan gi light brown ama point nifuga wanga gi light brown ama 9 mm gi light brown taraga tare 7.62 into 51 gi mm t case ama point kuntrag ni thoi gi light brown mari point kuntrag ni thoi gi mm empty case taraga mari 5.52 mm gi light brown manga web bell aerial antenna tarani hairi amarom the special commando unit ki in charge oiriba da S Ibom Sa ama di CDO unit asigi Subedar El Bikonan Singha OC Special CDO Unit sukulai kaya moram kusin rakre hairi ngasi kusin rakra kulai sing adu din 9mm pistol ani magazine ani point kuntrang ni thoi gi pistol ani magazine ani toy air pistol ama single barrel ani pompi gun long range ani air pistol ama mm20 magazine ama insas rifle magazine mari insas LMG gi magazine mari 7.62 LMG magazine tara 303 LMG magazine ani SLR magazine ama BP fiber PR ama BP fiber single plate ama BP iron plate taragani thoi PR 36 SE hand grenade kaloina na discharge plate taraga hundoi detonator mari part ka fiber taraga taret battery kaloina na biofeng handset taraga mari battery yaw daba biofeng handset manga biofeng charger ani icom handset ani TYT handset ama TYT charger ama AK rifle gi light brown samaga kuntrak mapan AK rifle gi loken met light brown ama insas rifle gi light brown tar humdraga humdai loken met insas rifle gi light brown ani